ko Maia Amai, tētahi o ngā toki o te kapa whutupōro tūru wīra o te motu. I hoki ki Whakatāne i ngā rā tata nei mui tana whakaparirau atu ki te whenua o Colombia. He māharahara hoki nōna, he māharahara ōna, e pāna ki ngā raruraru huri noa i te ao i tēnei wānei. Nō reira ka hoki ki tana ukai pō, kia purea ia, i runga anō hoki ngā tikanga o tātou mātua tūpuna. Ana hei tāwharau i aia i roto i ana hīkoitanga huri noa i te ao, kia tahuri ake tātou kia Mahina Perenara o te rōpū o Pūkāea. Mana hau o te kāina e whakatau te wairua. Hi. I mua i te rere atu ki tā wāhi. I always want to come home to see my mum at the Urupa and spend some time with her and all the rest of my loved ones that have passed away, and especially go see my koro as well, because he's my only grandparent living, so it's always nice to have some time with him. Hei te rani nei whakaparirau atu ai te tira Wheel Blacks ki Colombia mo te whakataetai Wheelchair Rugby World Championship Qualifications. Nā runei nā paka nā o te ao kua tau mai te māharahara ki roto i a Maia. So I have been feeling a bit, not nervous, but anxious about travelling over there to South America, and with all the crazy stuff that's been going on in the world lately, it's been pretty heavy on the mind. So I needed to come home and try and tau my wairua and try and find some peace and calmness before I go and do the mahi. Nā ko nā I tahuri ai tōna matua keke ki te koha I tētahi tāona, hei tāna manawa mōna. Look after it till you come back and I'll get you another one to keep. So this one here is just for you to look after you till you get back. Nā ka whakaroa I ke tukuna tēnei taonga ki aia, hei tiaki aia I tōna hīkoi, ki hoki mai I te kaina, ki hoki pai mai te kaina. He whakataetai whakahirahira kei tōna aroaro. You got to qualify at this one to make it to the World Champs. 9 teams have already qualified for the World Champs in August, and this tournament in Colombia is the last 3 spots to qualify for that, and there's 6 of us competing. Kua te kaumātoru tau a Maia I roto I te kapa Wheel Blacks, ka mutu I te nuina o e rātau, koia anake te kaitākaro wahine. Koia hoki te kāpene tuarua. It's a male-dominated sport, and pretty much since I've been playing, I've been trying to get more females on board. We finally got another one. It was just me for forever. With the boys. E ai ki a Maia, ara anō nā uauatana o te whakakanohi I Aotearoa ki nā whakataetai pēnei. With a discount, it's like 12.5k with a discount. So, yeah, almost 20 something K for these chairs. Well, ACC funds them now for us, for the ones that are on ACC. And the Rugby Foundation fund the ones for the boys that had their injury from playing able-body rugby. Aha koa nā uauatana, e ahu whakamua ana nā whakaaro. We're going to go there and win it, that's the goal. We've been training pretty hard and the team's looking pretty good and feeling pretty confident, so our goal is to go there and win it. Hei te kaumārua o a Perera ti mata ai te whakataetai. Mahina Perenara, Pūkāea.